Vain hi chu ni somni pani ni nga ni a bazar thlir tu te chibai ule Manipur state ta meitei le tlang mi te inkara boina chuak chu ani som nga na nimin thling khan la re theilowa thole ni zan po khan Manipur isa thangjinga silai ri hriat ani a official te chon silai ri hi automatic rifle ani antia suknu khuwa tanga marlam kem ni vela hla an kap ni in an soya heti la hian geljang le singda kangchup area po thole ni zan khan silai puak rian hreboka heng mun te hi kem ni le kain hlatani a alandana chon silai mit puak tu te hi anin kap lo ni in official te chon an soya ni zan thleng khan heng silai puak awanga thi le hliam an thu hriat alani lo nimin khan congress party chon Manipur ni somnga chung boina chuak to a Manipur chu akang hlo ni bera chuti lai chon prime minister Narendra Modi chon a beng achungong tatani anti congress general secretary Jairam Ramesh chon BJP kai hroi sarkar chon Manipura rorel na cheberan kalpuya ngoyan do ngan gat mai ni in na soya prime minister in USA to news kan ngai thak lai hian voin hi Manipur state in beidon na natna le shomna tor ni somnga na ni ti in hril na nang u thil thleng sang sanga ring taka out thin prime minister chuan Manipura chiat na thleng laka tongkam khat po ala soilowa ama hmu tung tu political party sang sang ai o te po huna pe thei heklawa Manipur boina hian a hrik po ti thak phalawani atia hun harsa taka to line prime minister of India hian Manipur chu a hlam chi lai let dera ati tura tilowa Manipur laka anung chang hi soinga ina po omlo khopin na makani atibok Manipur Congress thupong tu ningombam Bupenda meitei po in Manipur boina hi engchen nge ni ang ti in prime minister hi zota Manipur mi puite hian prime minister ngai sakhi an phua prime minister hian ni somnga chung ngoi to hnu hian mi puite zona chan hi dan pui hnoya ti turani atia thani don hun thim hnoya Manipur a leng to a state BJP sarkar chon internet off hunna po seizela wangin internet manga thok tu ten Manipur an chu asan mekani atibok Manipura ep tu party som hruai tu de chon jun ni som tang khan Delhi cham chilin prime minister hi mu tumin man la a tun thlengin an la mu theilowa prime minister's office PMO a jun ni som bakwa thotran ni khan memorandum an thelu ta heta hian sarkar lai puile Manipur state ta BJP sarkar chu Thenrangla obedro ti thu pui neya mala meka puin an dem thu an soya Manipur chief minister chu tuna boina ommek hring tua an pu boka ahun taka malak ni se chuan he boina hi pumpel theani an tiani PMO ale khan thelua chuan party somai o te hian prime minister ngoi reng chu na taka soi selin union home minister Amit Shah Manipur state to chuan in remna athen lo chiang hleni an tia silai king helpol te chu an silai chu saka inkana ti top thoya tul ti soin kuki MLA somten kuki te ta na in rel bol na sanan nge chu Manipur mi puite inkara lungrol na ti chetuani jok an hlo thule an du lo thu an soibok eptu te hian an lekha thelua hian sarkar lai pui Manipur tran puina na chengwai bel se zale pakhat point pasari panga an pe chu an lom lo thu soin state sarkar chon data mungmal taklain he boina wanga har satna tuar te hena tanpuina chu omzenaya pek ngen phut thu andar lang bokani hetila hian congress soi tu Sasi Tharoor chuan sarkar lai pui chu na taka soi selin Manipura tharum thona rap thlak tak mai mipui tam takin an chen na inan tlan chiat san ngai khopa chiat na thleng mek chuan ni som nga atingta a sarkar lai pui angoi tlat hi ngai thiam thei ani to lo hei aya ngai poimo hi tun din hmuna kan rama hian om thei don amni khoya nge sarkar thamin tiam kha om alo tia Manipura internet shutdown an reng po na taka soi selin India hian kong sang sanga internet man tangkai ema wangin chuan po kanin chuanga chuti lai Manipura thlani lai mai internet shutdown ani hian mi puite chan ati chele zuala khovera internet off rei ber record kan siam to a isiam non to lowang u atibok heti lai vek hian Manipur state rorel lai BJP MLA pakwate chon prime minister Narendra Modi hena lekha thonin Manipur mi puite chon N Biren Singha kai hroi sarkar arinna an han ngam to lo ti an soya mi puiten sarkar arinnan ale thuai theinan dan le thupek zoma ro rel na kalpui turin malak thoya ngai ani antia
kuki le meitei MLA te in biak na nei tha an hriat thu le chibing ta na ro rel na ran be seina om mek chu Manipur then ran tumna an ngai thu an soibok heng BJP MLA pakua te hi meitei vek ni in hetianga BJP MLA dangte telwa Prime Minister hena memorandum an thelu tamai hian Manipur BJP MLA te inkara khia omti alantira ngai ani heti la hian Manipur sarkar chon June ni somni panga thleng internet off ani don thu an puang le a June ni somni panga tlai lamdar thung thleng internet service off ani dona broadband service po ti to pani ang an tia thudik lo the darani lo nante video le thu soi thalo mi puite nan don lo nante Manipur state chunga boina inziom lama pan thei nante internet off chun zom mani don ti an puang ani heti lai vacant Central Bureau of Investigation CBI chon member som umna Special Investigation Team SIT dinin DIG rank officer ina hawanga Manipura boina thendan an chui dona CBI thil chui hi member pathum umna Home Minister Amit Shah ro manna angadin to Commission of Inquiry Guwahati High Court Chief Justice Louis Ajay Lamba ka ihruai chuan a enjui le don ani Manipur boina re thina hian sarkar lai pui chuan Manipur Governor Anusuya Uike ka ihruaina hnuaia Peace Committee adina he committee a hian Chief Minister State Minister MP le MLA baka political party sang ayo te antelani hetinga ni la hian meitei le kuki te chuan an chen na khuwa humhim turin leilei khuara te om hun remin rifle nen intercom le binocular te in chopin ral an do meka hengmi te hi sarkar na thok thin te school le college kal lai te an ni hloma tuna hian Manipur state mun sang meitei le kuki te chu atak takin anin do mek ni in soyani khotinin an khwa le an chen na in te humhim turin an mani in sipai an nei mek zela state le sarkar lai pui sipai ten mon nan thlen theilo awangin an mani ngei nan him na hlo chu tumin an bei meka Manipur a hian Indian Army Assam Rifles Central Armed Police Force le Manipur Police ten tharum thona ti top tumin malama se azwal zel zok emni ti mai tur ani mekani tuna hian meitei le kuki ale lam te chu mani chung kwa da thain an hamta nan pen chuak meka mipa kum som pariat le kum som li panga inkar te chu an khoweng him tura in pe in silai le ral thuam man an in zirtira kum upalam te po an thayang anga duty ve in meichia te chuan an fa te en kol le volunteer te eitur siam lam an lo thok ve boka ale lam le lamin sipai bang an hmangtang kai hle ni in soyani heti la hian Mizoram lama Manipura kan unaw himna zonga ron tlan te chuni tinan pung zela tholeni thlenga Mizoram Home Department in a chin chia danin Manipura tanga ron tlan chia te hi mi sing khat sang khat zaria le somsari anni to a heng zinga hian Kolasip district a sangli jani somkwa pani omin Aizawl district a sangthum zaria somruk paruk le Saitwal district a sangni zakwa le panga an oma abak mi zaria som le paruk te chu district sang anin sem darani heng zinga no pang sang khat le zanga zet chu Mizoram Noya Education Department chuan Mizoram hun sang school a te an zirna a chun zom tir to a Education Director Pulal Sang ni na chuan heng no pang te hi sarkar school admission fee le lovin admit an ni atia pusang te a chuan an din munina zirlo wangin document poimo an nei lo poin no pang te hi ngai na thiam an ni atibok heti la hian Mizoram State Home Commissioner le Secretary Puis lal engmoya chuan state sarkar chuan Manipur atanga Mizoram a himna ron zong te lo boi puinan hian Mizoram sarkar chuan sarkar lai puya poisa dila mu alani lo ti asoya tan puina poisa hi mu thuai be se ani thu sein Mizoram sarkar chuan sarkar lai puin hena hian cheng vai bel che somadir mek ni in na soibok ti sole soisual tam tak kan nei thin chungin bazar min lo thir sak zela wangin kan lo me